Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Primera de Juan. Imakunatapish achkata huyanchik ninatami yachanchik. Mishkimikunata, riksishkakunata, aylluta, ñukanchik muskuypi huyashkatapish achkatami munanchik. Hazin tukuy ñukanchikpaq huyayka shuk sentimientomi. Shinapish imashinataq huyayta rikuchinaka. Apóstol Juan, Jesuspaq yachakuqkunamanta shukmi, Primera de Juan libruta killkarka, kallari iglesiapaq pushaqkunaman, Jesús imashina huyashkashina huyachun yachachinkapaq, tukuy shunkuwan, sacrificiowan, shinallataq mana niktukushpalla. Kay librupika tukuymanta yallika, Dioska huyaq kashkatami willan, chaymanta tukuy payta kriqkunataqqa huyaq kana kashkatami yachachin. Mayhampi shuktaqkunata huyashpaka, Diospaq wawataq kashkatami rikuchin. Chaymantami kriqkunataqa capítulo 1 pika, Dioska achik kashkamanta, payta kriqkunaka achillapi kawsana kashkata nishka. Shinallataq capítulo 2 pika, kriqkunaka huyanakuna kashkatami nishka. Shinallataq apunchik Jesuska, mana kishpichik Kristuchu niqkuna tiyana kashkatapishmi willashka. Chashna niqkunaka, rurakuna kashkatapishmi willan, capítulo 4 pika. Hasta wanpish Diospaq wawakunataqqa, huyayta charina kashkata, kriqta kashpaka, Diospaq mandashkata kazuna kashkata, kayshuk chayshuk wanpish huyanakuna kashkatami capítulo 3 pika willakun. Capítulo 5 pika, kriqkunata kashpaka, imashinapish millaytaka, mishanataqmi nishpa kunashpami tukuchin. Jesusta riqsinami, imashina huyanatapish, mayjanta huyanatapish musukyachin. Ñukanchik kawsaypi, Jesuspaq huyayta charishpaka, payshinami shuktaqkunataqa huyaytukushun. Kayka tukuy horas mana hawallakanchu, mana huyaypaq kaq gentikunata, mana kashpaka ñukanchiktapish mana huyaqtaqa, huyanaka sinchimi kaytukun. Chashna kaqpipish, chaytataqmi payka ñukanchikmanta rurarka. Shinallataq, kayshina huyayta shuktaqkunaman rikuchichunmi, Apóstol Juanka ñukanchiktaqa kayan. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.